Wartiwi kadileng. Memang mekanan ibu Wartiwi. Waduh kadileng. Mencari kanang Parwati. Kanang sekali.
Anu bagyo kasi ni kanang dia rupin. Suk semua kasi ni kanang dia. Nana sayang wayang dikit. Maafan kita sampun bawa pada kelalaman ini. Ek akan karangan kali dia. Anu ngelawan sila Wisnu lupakan Sri Durga-dewi tunggal lawan sila Wisnu pagadiang parang karena aku nagagilay nga pa kano katini kanang panuran sila yang barutan apa diwasang ang wakan katini kanang kayo nakada na lumo karuan ni kaya ayo kita juga lumo makasalin pedak sila ini siro yang bertali di paraya cuman Wisnu lo waktu sido watakin parajin setan benar kita juga wakulit baru kayang-yangin buatan oh kita gini apa tibus ang malalakan kata ni kanang pagsiyan ingsun di praya mamaling maruhan dan di Wisnu lo pangeristahan marwatan ni tao po. Ano? Sisiyan may presamo. Ning sisiyan may makajanglan pa doon data apa jani. Kaya akan katanya kanang kawisisan. Jani bedeng kebisannya dulu. Iket. Menggaganya ini. Jadi nggak mesin. Mandor jadinya dulu. Pada data abang jani kincingan kaman ini setiapan layang apa nih bang memeh tuh jani lautan Nah hedean jani kebisannya dulu. Tambah cipno sisian udah sasun. Gini tuh jani dulu.
Thank you.